асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри шарм-эл-шейхи ҷумҳурии арабии миср дар ҳошияи иҷлоси 27-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим КОП-27 бо директори иҷроияи фонди иқлими сабз яъни Глемарек мулоқот карданд. Дар рафти мулоқот ҷонибҳо масоили мубрами рӯз, дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти глобалӣ ва натиҷаҳои кори конфронси сатҳи баланди созмони милали муттаҳидро муҳокима карданд. Директори иҷроияи фонди иқлими сабз яъни Глемарек ба хабарнигорон андешаҳояшро чунин шарҳ дод. برای من این شرف بود از نام فوند اقلیمی سبز با جناب عالی واخوردن امروز و در افتتاح پاویلیون تاجیکستان اشتراک کردن. ما صحبت داشتیم درباره لایحه‌هایی که فوند ما در تاجیکستان اجرا میکند. همگی ما 5 لایحه داریم و دو تا از اینها ذخیره آب و هم در ساحه هیدروانرژتیک هستند. این هم یک فرصت بود صحبت کردن درباره آینده همکاری دو جانبه آینده بین تاجیکستان و فوند اقلیمی سبز. ҳафтуми ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри шарм-эл-шейхи ҷумҳурии арабии миср дар маросими ифтитоҳи павилёни ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳошияи конференсияи 27-уми тарафҳои конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим КОП-27 иштирок ва суханронӣ карданд. Дар маросими ифтитоҳи павилёни ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин директори иҷроияи фонди иқлими сабз яъни Глемарек, президенти фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ Алваро Ларио, котиби генералии созмони ҷаҳонии ҳавошиносӣ Петери Таалас ва намояндагони дигар созмонҳою кишварҳо иштирок карданд. Зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи павилёни тоҷикистон сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст ҳамаи меҳмононро хайрамақдам гуфтанд. Муҳтарам иштирокдорони чорабӣ, хонумҳо ва ҷанобон, ҳамаи шуморо дар маросими ифтитоҳи павилёни миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи конфронси 27-уми тарафҳои конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим хайрамақдам мегӯям. ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли таърихи ба тасвир расидани конвенсия иштирокчии фаъоли ин санади муҳими байналмилалӣ буд. кишвари мо ҷиҳати иҷрои муқаррароти он ва қарорҳои ҷаласаҳои давраи тарафҳои конвенсия пайваста тадбирҳои амалӣ меандешад. боиси қаноатмандист ки дар як муддати нисбатан кӯтоҳ мо тавонистем дар тоҷикистон чанде аз санадҳои стратегиро дар ин самт таҳия карда ӯҳдадориҳои худро дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ иҷро намоем. қабули стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим барои давраи то соли 2030 ҳамзамон саҳми дар сатҳи миллӣ муайяншуда гузориши 4-уми миллӣ оид ба тағйирёбии иқлим ва гузориши 2-сола оид ба газҳои гулхона аз ин шаҳодат медиҳад. мусаллам аст ки тағйирёбии иқлим ба равандҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва экологии кишварҳо дар манотиқи гуногуни олам таъсири бевосита дорад. аз дидгоҳи мо яке аз нишондиҳандаҳои асосии ин падида обшавии бо сурати пиряхҳо дар натиҷаи гапшавии глобалӣ мебошад. обшавии бо шиддати пиряхҳои Тоҷикистон намунаи возеҳи ин гуфтаҳо мебошанд. то имрӯз аз 13 000 пиряхи Тоҷикистон 1000-аш комилан об шуда ҳаҷми бузургтарин пиряхи воқеъ дар хушкӣ Ферченко ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. обшавии бо сурати пиряхҳо ки яке аз манбаъҳои асосии оби тоза мебошанд дар баробари зиёдшавии истеъмоли об бар асари афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ метавонад боиси оқибатҳои бағоят манфӣ гардад. возеҳ аст ки ин масъалаи доо бояд дар меҳвари таваҷҷӯҳи хоси ҷомеаи ҷаҳонӣ ва хусусан пешвоёни сиёсӣ қарор дошта бошад. дар ин замина мо пешниҳод намудем ки соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардида санаи мушаххасе ҳамчун
روز جهانی حفظ پیریخا معین کرده شد. همچنین میخواهم بار دیگر از پیشنهاد تاجیکستان آید به تأسیس دادن بنیاد مخصوصی بین المللی حفظ پیریخا یادآور شد. اطمینان دارم که قبول این اقدامات و دیگر تشبس‌های با آنها مانند جهت در سطح گلوبالی اندیشیدن چاره‌های دست جمعانه و تطبیق آنها به خاطر حفظ پیریخا تکانی تازه خواهد داشت. قابل ذکر است که حصه تاجیکستان در حجم گلوبالی پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در سطح پستری قرار داشته، از روی این نشان دهنده کشور ما در جای 130 قرار دارد. یعنی تاجیکستان هم از لحاظ استحصال انرژی سبز در دنیا جای ششم را اشغال می‌کند، هم از لحاظ پرتوهای گاز گلخانه‌ای با اتمسفر یکی از جاهای بهترین در جهان جای را اشغال می‌کند. یعنی ما می‌توانیم امروز در تاجیکستان را همچون نمونه استفاده نماییم بین دیگر کشورهای دنیا. صرف نظر از این تاجیکستان امروز برنامه‌ها و تشبس‌های زیادی داخلی دولتی را قبول نموده عمل می‌گرداند. تصمیم‌های ما آید به کمودیزارکنی رشد ساحه گیدرو انرژتیک یکی از منبع‌های اساسی استحصال انرژی سبز از اندازهای عکسی است و ارزش علاوه شده آزاد نمودن واردات نقلیات برقی محض به کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای و محیط زیست نگرانیده شد. کشور ما با تهیه نقشه ملی مطابق شوی و تغییریابی اقلیم وابسته به سمت‌های افضلیت‌ناک و اجرای استراتژی ملی مطابق شوی و تغییریابی اقلیم آغاز نموده است. باور داریم که سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، دانرها و دولت‌های پیشرفته در مسائل آید به مطابق شوی و تغییریابی اقلیم، کاهش دادن پرتوی گازهای گلخانه‌ای و پیشگیری آبشوی با صورت پیریخا منبع نیز با ما همکاری ثمربخش را ادامه خواهند داد. خانم‌ها و جنابان، با اطمینان کامل گفته می‌توانم که تصمیم‌هایی که در دایره چهاربینی‌های کنفرانس 27 طرف‌های کنونسیون گرفته می‌شوند و تشکل مکانیزم همکاری‌ها در این سمت در سطح ملی، منطقوی و گلوبالی مساعدت خواهد کرد. تشکر برای توجه.